adesso lascio la parola a lui che vi dirà anche come si chiama. La dico, Salvete discepoli, cum frontasse ovis iam notum sit, me potissimum iuvare lingua latina loqui, consensu magistrorum, hoc modo prima verba facere medico. Mi nomen est Ioannes Lucas, et Victoriensis sum, et a magistris veritissimis morana, ac scarpetta accessitus, Victoria uc veni, quo vos certiores facerem, de quibusdam verbis, que e lingua latina ad linguam siculam pene immutata translatio. Et scilicet de quibusdam alis rebus similis generis, de quibus posta loquemur. Quare si pazienza vestra uti popuro, potius dicam abuti, nunc sermone meum sere legicam. Grazie a omnibus.